Jedan od najpoznatijih mitoloških bića u celom svetu jeste vampir. Vampiri su ljudi koji su preminuli i nastavili da žive posle smrti. Smatra se da svaki vampir mora prvo da bude vukodlak ili vuk, a tek posle 40 dana postaje vampir. Izvučeno iz Vukovog rječnika. Vukodlak se zove čovjek u koga posle 40 dana uđe nekakav đavolski duh i oživi ga, povampiri se. Potom vukodlak izlazi noću iz groba i davi ljude po kućama i pije njihovu krv. Pošten se čovek ne može povampiriti, već ako preko njega mrtva preleti kaka tica ili drugo kako živinče pređe. Zato svagda čuvaju mrca da preko njega što ne pređe. Verovalo se da vampir može da postane samo čovek koji je za života bio zao, ali takođe se verovalo da vampir može da nastane i od osobe koja je umrla nasilnom smrću ili osobe preko koje je prešla neka životinja ili osobe koje su se rodile, kako ih je narod nazivao, nesrećnim danima, ali da je to porodično nasleđe. Telo vampira se smatralo da se ne raspada, da im je telo samo od kože bez kostiju i mesa, samo pihtijasta masa. Verovalo se da vampir izlazi samo noću, ogranut sa svojim mrtvačkim pokrovom. Mogu je da se pojavi u obliku životinje, ali uglavnom se smatralo da je nevidljiv i da su mogli da ga osete samo psi i konji, i to uglavnom crni konji bez belega. Po verovanju da duša luta 40 dana, čovek može da se povampiri u tom periodu, ali može i kasnije. Vampir se može uništiti ako se ogrebe ili ubode, i ako mu se ošteti koža, isteći će iz njega pihtijasta masa, ali se smatralo i ako se uništi njegov pokrov. Postoji verovanje da vampir, ako je imao veoma bliskog supružnika, da je mogao da živi sa tom osobom i posle smrti, ali da bi bio u konstantnom bunilu i lomio bi sve po stanu ugrožavajući živote svojih najbližnjih. Postoji i verovanje da vampir može da ima i decu, a to dete može da vidi svog oca i može ga ubiti. To dete su nazivali vampirović ili vampirče, a smatralo se da ta deca nemaju senku. U ovakvom slučaju vampirizma, vampiri se vraćaju postepeno u svoj svakodnevni život i najčešće se smatralo da posle traže posao u kasapnici gde ima dovoljno krvi koja bi ih održavala. Najpouzdanije sredstvo u sprečavanju postojanja vampira jeste fizičko oštećenje pokojnikovog tela. Ljudi bi uglavnom uboli pokojnika trnom ili iglom ili nekim drugim metalnim predmetom, tako da ako se čovek povampiri, njegova želastinasta masa će da iscuri. Ali su i takođe i sahranjivali pokojnika naopako, tako da je okrenut ka zemlji da ne bi našao svoj put nazad. Ali ako i pored svih mera predostrožnosti se čovek povampiri, onda bi ljudi fizički uništili leš za koga su smatrali da je vampir. Prvi zabeleženi slučaj vampira bio je objavljen u bečkom časopisu Bečki dnevnik 1725, što je izazvalo i zvanično istraživanje austrijske vlasti. A to je bio Petar Blagojević iz sela Kiseljevo. Kada su posle njegove smrti ljudi posle kratke bolesti umirali, tvrdeći da ih je Petar Blagojević posetio u snovima i da ih je davio. Na kraju su mu otvorili grob i navodno telo nije imalo znake raspadanja i da je na usnama imao svežu krv. Priča o Petru Blagojeviću je najverovatnije inspirisala umetnike i knjige poput La Faunove Karmile, a kasnije i Bram Stokerovu Drakulu. Najpoznatiji srpski vampir, koga je napisao Milovan Glišić, u kratkoj priči, posle 90 godina, jeste Sava Savanović. Glišić je lepo napisao zanimljivu priču o vampiru i o narodnom tradicionalnom verovanju, po kome je kasnije napravljen film Leptirica. Ljudi da bi našli vampira, poveli bi sa sobom crnog konja bez belega, za koga se smatra da je senovit, i poveli bi ga preko groblja ili kod raskrsnica.
gde su pre sahranjivali prestupnike, tako da ne bi mogli da nađu svoj put nazad. I posmatrali su konja kako prelazi preko groblja, ali ako konj ne sme da pređe preko nekog groba, tu se smatra da je vampir. Posle ga iskopaju, probodu ga glogovim kolcem i moraju da ubiju leptira za koga se smatra da je preostali deo vampira i njegove duše. Reč vampir je jedina svetski priznata srpska reč, a jezički reč vampir jeste preuzeta od reči leptir. Nadam se da vam se svidao ovaj video. Zdravo!